Tukifukuza Ruto, tufukuze wasaliti. Musaliti ya Gatondo North anaitwa nani? Musaliti ya Gatondo North anaitwa nani? Musaliti aende asiende? Musaliti aende asiende? Wewe musaliti wa Gatondo North, kazi yako ni kuuza hii jamii yetu kwa William Ruto. Unaenda kuchukua pesa kidogo na kuuza hawa kina mama, na kuuza wazee, na kuuza watoto. Mahospitali hakuna dawa, shule zimesimama, watoto wa university wako nyumbani. Ruto ameharibu kazi. Wewe unaenda kushughulikia tumbo yako na kuambia hii watu wafuate Ruto. Mnaweza fuata Ruto nyinyi? Musaliti aende asiende? Musaliti aende asiende? Wangapi wanasema musaliti aende nyumbani? Watu ya Gatokoyo, mumemalizana na UDA ama bado? Mumemalizana na UDA? Mumemalizana na UDA? Sisi tunasema William Ruto na UDA ni kufinish. William Ruto na musaliti na UDA ni kufinish. William Ruto, musaliti ya Gatondo North na UDA ni kufinish. Wangapi wanasema Ruto na musaliti waende?